ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا إخوة الإيمان نحييكم بتحية الإسلام ala wahiya assalamu aleykum wa rahmatullah musidɓe julɓe tedduɓe o weltanama on jarnama malliti en fota fi no kaɗo dina kañum kadi famora e no dina kan kañum kadi yettora aray alhamdulillahi rabbil alamin hande kadi allahu subhanahu wa ta'ala o nemini en ka radio ɗo hande noon karamo ko me en oustaz mouhammadoul amin haray kawtalɓe mabɓe no feƴƴini haray yiɗen torani feƴƴimɓe ɓen du'a haray hiɓe kipani en fi ɗum ɗon haray hande ko karamokoɓe me en woni ko senani en ɗo kadi ɗum ko oustaz Ibrahim oustaz Ibrahim bari musidɓe men jeeyaɓe jibinande bantigel haray hiɗe wiyaɓe ko saɗi maɓɓe ko tooli maɓɓe haray musidɓe julɓe tedduɓe on fof moɗon meɗen werni on meɗen tolni on foti ko ono wonɓe ɓen nderga ma wonɓe ɓen ka yaasi wonɓe ɓen e darude ka laawol kisal haray on fof moɗon ko saɗi moɗon ko tooli moɗon meɗen weltani on meɗen jarni on haray musidɓe julɓe tedduɓe wano andirɗen noon karamo ko meɗen oustaz mouhammadoul amin ɓe fuɗɗano en mako fi oɗo hajju haray ɓeɗo karamo koɓe me en kadi hiɓe toppitanade en ɗon fi toujours yo fi oɗo hajju faame ɓayru hiɗon gueeli fewdo ɗo ɗum ɗon hino fewditi haray ko tolimoɗo oustaz bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi alladi mannana bi ni'mati l-islam ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أيها الأحبة في الله أحييكم تحية إسلامية أطرة تحية أهل الجنة في الجنة ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أي باون يتولين الله سبحانه وتعالى دو أني كان لا مكو محمد صلوات الله وسلامه عليه صحابة مكة بين كلا يوتر باو مكة ينتين قل بهانيا لور مدرنغال. دون هراي توب بين دون يوتو دفي من دين دو كو في أو حجو فيون دتي فيون أو ساي. هراي إن فوق هراي toɓɓere arane renden yewtugol ko on ɗum woni hajju yani ka haala arabu ɓen ko wiyete kon hajju yani ko faandagol amma ɗon ka karamokoɓe sariya ɓen ma ka karamokoɓe ɓen figu ko ɓe wi ko faandagol suudu kaaba ndum fi waɗoygol golleji hertiɗi e sa'iji e hertiɗi ɗum ɗon oɗo hajju ko farla ko hitande jeenayaɓere nden woni ko oɗo hajju farla nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam e hajji nde wootere ko nden hajju ɓe hajji kadi ɓe waɗi on ɗon hajju kadi waynitorɗo ɓaawo nde ɓe laɓɓini nde ɗo nokkure e tuundiji sirku hari ara ɗum ɓaawo ɗo hari ko sanabuji arno taarina suudu kaaba ndu nde fatu makka on waɗi ɓe ari ɓe liɓiɗin sanamuji fop ɓe munciti ɗum ɓe jangi oɗo aya qul jaa alhaqu wa zahaqa albatilu inna albatila kana zahuqan ɓe lanciti ɗum ɗon hande kadi ɓe laɓɓini ɗo e ɗo suudu kaaba ɓaawo nde ɓe waɗi ɗum ɗon après noon ɓe hajji hajju waynitorɗon ɓe hajji ko ɗum woni hajju maɓɓe on ko nde wootere waɗi sen ɗari ka deftere Allah subhanahu wa ta'ala dalil waɗɗagol oɗo hajju tawde oɗo hajju ko waɗɗi ɗum e nder gurdam bani adama nde wootere wondude e taaqa ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala o dali ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna awwala baytin wudi'a lin-nas lalladhi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayyinatun maqam ibrahim wa man dakhalahu kana amina ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ko ɗo aya woni ɗeɗo ayaji won dalil holluɗe wonde hajju ngun dey no waɗɗi
si on tigi heɓi taqa mum on ɓe wi suudu adandu lelnede ka hoore leydi ɗo ma ɗum didede ka hoore leydi ɗo ko ndu suudu wondu makka suudu ndu andanɗa hoore ma ko waɗa ndu barki ndu andanɗa hoore ma ko peewal wonande gomɗinɓe tagore nden fof hino e ɗum ɗon suudu mbo ayeje ɓanguɗe no e ɗum darorde kano annabi ibrahima darotonoɗon kala natuɗo ɗon hara himo holli allah dali ko allah fawi yimɓe ɓen hajjogol ka suudu kaaba wonande on taaqanaɗo tawanon mo jaɓali ɗum allah kadi ko yoniniɗo e tagore nde oɗo aya ko e suratul baqara woni e aya ko kadi woni wa atimmul hajja wal umrata lillah yani timmine hajju on e umra on waɗiron fi allah jonno ka sunna ɓaɗo ko alqur'ana on e sunna on dalil waɗɗagol hajju on ka makuji nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wa an ibni umar radiallahu anhuma anna rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam qal buniya al islam ala khamsin shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamu salat wa ita'u zakat wa sawmi ramadan wa hajjul bayt muttafaqun alayhi bimana hadise on ko fottanaɗo e mum bimana ko sahihul bukhari fi isli hadise on ma imam muslim ko waɗi tama ibnu umar yurmede allah woni e maɓɓe ɓe maki nelaɗo men sallah alih sallam ɓe maki l'islam on hino maha e tugale joyi tugale joyi seedagol wonde hay goto rewatake si wona allah wonde muhammad ko nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam on ti ñinna julde nden o totta o hoora suumaye on o totta hajju ngu ɗiɗo woni dalil wondema ka sunna ittama kadi an abi hurayrata radiallahu anhu qala khatabana rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam فقال يا أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا فقال رجل يا رسول الله أكل عام يا رسول الله فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم قل ولي كتاب أبي هريرة يرمي الله وني مكو o maaki wonde nelaɗo allah sallllahu alayhi wa sallam ɓe yewti en ɓe maaki wondema kono yo yimɓe hajju farlama e dow mon hajje goɗɗo go wi e nelaɗo ko hitande kala nelaɗo allah ɓe fanki o wi ko hitande be nelaɗo allah ɓe fanki o wi ko hitande be nelaɗo allah ha o timmi laabi tati nelaɗo sallallah alih sallam ɓe maaki si mi wi'uno hiyi waɗotono e hoore mum harande kadi o wawata yani ko jeeya e mum min husni islami waɗi tarkuhu ma la yani o jeeya e ko moƴƴinta dina neɗɗo tertagol mo ko alamo e laawol o inni wa fi riwayatin ma taraktukum fa innama ahlaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiyaihim ɓayni o nelaɗo salah sallam ɓe maaki hino jeeya e ko ɓurat halkuno ɓe yimɓe aditiɓe on ɗuɗugol lande e lutodirgol maɓɓe annabaɓe so wiyama ɗuɗugol lande yani ko landagol lande ɗe alda e nafa mo lande ko alda e nafa hara fa'ida ala e mum haray ɗum ala nafa joni noon ngu hajju kadi no mari ɓure ɓural oɗo hajju yani sari am hino rerɗini si tottugol oɗo hajju e hino kadi a hadisaji hewɗi tindinɗi wonde oɗo hajju no mari ɓure jane an abi hurayrata radiallahu anhu qala su'ila rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ayu l amal afdal qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam imanum billahi wa rasulihi qila thumma madha قال ثم جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور والحج المبرور هو الحج الذي لا يخالط اسمه وقال الحسن أن يرجع زاهدا في الدنيا راغبا في الآخرة أولو فريد رتقول أولو حج
wona ɓura ɗe ɗo hajju ittama e o sahabajo nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam eteɗo abou hurayra woyni nelaɗo sa sallam ɓe landanoma ko honɗum e golleji ɗin ɓuri moƴƴude nelaɗo men sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko gomɗingol Allah e nelaɗo makko on ɓe maaki si ɗum feƴƴi ko honɗum ɓe maaki waɗugol jihadi fi sabilillah ɓe maaki si ɗum ɗon feƴƴi ɓe maaki ko hajju jaɓaɗo ɓe wiye on hajju jaɓaɗo ko on hajju mo andanɗa hoorema jillodira e waɗugol ma bakkatu hay fus ko woni hasanul basri ɓe maaki ko nde woni hajjul mabrur ko nde o artata yahuɗo hajju on artata himo ruuɗi e aduna himo yiɗi lahara haray ko ɗo woni al fadlu al hajj ittama kadi e nelaɗo sallllahu alah wa sallam ɓe maaki man hajja falam yarfus walam yafso raja'a ka yawmi waladatu ummu yani mo hajjoyi hara o bonnali o façon inaki yani o hajjiri no haniri o artay ka hajju hara himo waywa no ñande yumma makko jibinimo mi mana nde ñande hara o mara bakkatu wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam al umratu ila al umra kaffaratu lima baynahuma wal hajju al mabrur laysa lahu jazaa'un illa al janna muttafaqun alayh nelaɗo men sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki umra ha e umra si on ti waɗi umra nde ɗo hitande ha e hitande arore nde haray ɗum ɗon yafantomo bakkatuji wonɗi hakkude ɗon si tawi on tino woɗɗiti junubaji jani ɗin ɓe maaki hajju jaɓaɗo kan ɗum mara joddi si wona natoygol aljanna yo Allah waɗan seeni ɓe hajju ɓen hajju jaɓaɗo nde wonona ɓe yahaali ɓen kadi ittama kadi e aicha nene aicha radiallahu anha qalat ɓe maaki qultu ya rasulallah nara al jihad afdalu l amal afala nujahid qala lakin afdalu l jihad hajjum mabrur rawahu al bukhari nene aicha radiallahu anhu maaki mi wi'anino nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam enen hiɗe reeni jihadi ko ɗum ɓuri moƴƴude e golle en waɗata jihadi e kono ɓe maaki jihadi ndin ɓurɗi ɓawde ndin ko hajju jaɓaɗo ko imam Bukhari filli hadise on ittama kadi e nelaɗo sallllahu alah wa sallam qala ma min yawmin aksar min an yatiqa allahu fihi abdan min annar min yawmi arafa ɓe maaki ala e ñalande nde Allah subhanahu wa taala ta ɓurata rinɗinde yimɓe ɓen natugol yiite ha hewti ñande arafa ɓe maaki hajju ɗon ko waɗugol jihadi sabu hajju on o montay junubu hajju on yahuɓe hajju ɓen ko konu Allah ko dente Allah ko ɗum waɗi e nelaɗo men sallallah alih w sallam si ɓe maaki hunde haray kala jom hakkil o jogitoto ɗum ɗon ko no woniri o waɗa berko o wawi kon yino nelaɗo men sallah sallam ɓe maaki simi yamiri on hunde waɗe berko taɗana ɗon kon simi haɗi on hunde terte fes wa an aicha radiallahu anha annaha qalat ya rasul allah nara aljihad afdalu l amal afala nujahid ko qala lakin afdalu ljihad hajjum mabrur ko ɓuri kadi waɗugol oɗo jihadi on ko heɓugol hajju jaɓaɗo on ɗon ko Bukhari e Muslim filli o hadise ɗo ko ɓe hadise goo kadi ɓe addi man hajja falam yarfus walam yafso raja'a ka yawmi waladatu ummu on ɗon ko imamul Bukhari filli womo hajji o waɗali tom o bonnali o fasoqaki o artay wano yumma makko jibrini mon o filli hadise goɗɗo goo ko tawi ko oɗo ko imam Bukhari e Muslim o ya hadis aran ko imamul Bukhari tum o filli on ɗon si ari ɗo aray sartiji waɗɗagol hajju ngun hajju ngun hino waɗɗi kono waɗɗagol hajju ngun no mari sartiji e karama ko ɓen no fotti wonde hajju ngun no waɗɗi wondude e sartiji aroji ɗo ɗin wa a sarti ala noon koyo neɗɗo won taw ko julɗo hajju waɗɗaki mo wona julɗo sartinimo ko kellefi hara wonti helli faama sartitata ɓon hara haqqille makko eno timmi par ce que hay si tawi ko julɗo ko helli faama kono haqqille ɗen ala toon haray waɗɗakimo sartinaya ɓon ko
wonugol dimo hara ko dimo hara haddi waɗɗaki jeeyaɗo e taaɗanagol ngol taaɗanede si tawi heɗa wari ko a julɗo ko a hellifaɗo hiɗa mari hakkille ko a dimo kono kadi ɗo mais tawa on tigui no taaɗana kon woni on ɗon taaɗa o tawa on tigui no mari jooɓa himo mari paasi ɗi himo mari ko accana ɓeygure makko nden si ɗum ɗon timmi laawol ngol no holni haray hande kadi hajju ngu waɗɗike mo haray si on ti hajjali haray himo mari bakkatu وذلك أن الإسلام والبلوغ والعقل شرط التكليف في أي عبادة من العبادات وأن الإسلام ويرنو ونقول جلدو هل فاد هبقول هكيل ونقول كو سارتي كل في كلا ديوانغال غدو wadata ɗiɗo no jeeya e wonugol sarti e hadise goo nelaɗo men sallallahu alaihi wasallam ɓe maaki rufi alqalam an salasin ani naimi hatta yastayqida wa ani sabi hatta yushiba aw hatta yahtalima wa adil mu'tik hatta yaqila ɓe maaki wondema karamol no ɓantana yimɓe tato windantake bakkatu neɗɗo ɗaaniɗo ha o fina paykun ha kun hellife nawnuɗo ma feetuɗo ha o ndikka wongol dimo ɗum ko sarti waɗɗagol hajju ngun sanna oɗo ngal ɗo dewal ngal mofti tanji taw ɗin ɗon waɗɗagol ɗin ɗon waɗɗaki e jeeyaɗo andi waɗa ka wilayatil amre fawdo l'islam o fuɗɗoto andi ari ɗin ɗon piiji fo hari ino jeeya e condition ji ɗin ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala wi wa lillahi ala nnasi hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila ko Allah fawi yimɓe ɓen hajjoygol ka suudu kaaba kala on taaɗanaɗo yani ha taaɗa on hara taaɗa on no tawa ɗum ɗon taaɗa sur sartiji ɗin nde wonata hellifaɗo on haray mo selli si tawi o ronki woni joni mawɗo ronkuɗo hara joni mo mawɗo kono ma o ronkiti tawa joni taaɗa on joni permettatamo yahugol haray ɗum ɗon mo wawi lontinde ma ko julɗo e moɗumanni kono o sella mo mari nawnare duminde nde tawata nde wallinamo kono nde permettatamo kadi waɗugol golleji ɗi mahara laawol ngol ngol holnaaki hay so tawi on tino mari ɗi condition ji timmuɗi ɗo fof kono laawol ngol noon ngol holnaaki ɗum ɗo fof no jeeya e sartiji e ko tawata waɗɗintamo hajju ngu so tawi laawol ngol no holni ayya kono tawata no wirɗen no haray mo mari njooɓa e ka o yaha ɗum ɗo haray no jeeya e ko sartiji waɗɗinayɗi hajju ɗi sinno yewti haray ɗen aray e nokkeeli ɗi tawata ino woɗɗi nokkeeli ɗi tawata mo hajjoyay mais o rewa e majji e nokkeeli goo ko nokkeeli happaɗi fi sa'iji hajju ngu hajju ngu kadi no mari sa'i ka hajjete wona e lewru wo kono ɓe yiyata almawaqit azamaniya sa'iji hajju ngu sa'iji hajju ngu ɗo ɗum ɗon koyla e juldandu e sabbordu donkin e donkin on ko ɗiɗo woni lebbi hajjuɗi tawata hajju ngun sellata si wona e ɗiɗo waktuji ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala wari yas'alunaka anil ahillati qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj ɓe landoma fi ɗiɗo darɗe darorɗe leydi ɗum ko waqintinana ɗum yimɓe ɓe waɗa fi hajju on fi no ɓe andira awa ko ndu lewru ɗo ma e ndu lewru ɗo hajju on wawata e aya go kadi o wi alhajju ashhurun ma'lumatun hajju on ko lebbi andaɗi ayi lebbi ɗi hajju on waɗete e mum karama ko ɓen no fottani wonde ko faanda e lebbi hajjuɗin ko wirɗen ni ko juldandu e sabbordu donkin e sappo donkin on ko ɗeɗo woni lebbi hajju on wono e karama ko ibnu omar e ibnu abbas e ibnu mas'ud e ahnaf e shafa'i e ahmad e malik e woɓɓe go kadi ɓen ɗo wi ɗum ɗo ko ɗiɗo woni lebbi hajjuɗin tigdi
hino ton kadi mawaqit al makaniya andi ko nokkura happule nokkuyankoɓe ɓen yahoɓe hajju ɓen kaɓe wawata rewde e mum ɗon mo be e leydi ka ƴuri oke ko wiyete almaqit ko nokkeli ɗi andanɗa hoore ma yahoɓe hajju ɓen hino rewa ɗon ɓe harminano hajju on kaɓe ƴettata ihramji maɓɓe ɗin ɗon haray dagontako hajjowo nde o rewra ɗon o feƴƴa o ronka wonde e nde ɗo nokkure hino nelaɗo men sallallah alah wa sallam ɓe ɓangeneri e wano ɓeyno yimɓe madina ɓen ɓen ɗon ko nokkure no wiye zulhulayfa ɗon ko nokkure tawi nde 450 kilométre ɗon e makka e waktu yimɓe sam iwraynoɓe sam ɓen ɓe ari ko inete ko wano yemen no palestine ɗin ɗon nokkeli fof ɓe wayno ɗum sam ɓen ke nokkure no wiyeteno jufa ɓen ɗon ko ɗum ɗon e nden nokkure ɗon e ɓe harbidayno yon ɓaray ko togo tum fe wano yimɓe afrique ɗa ɓeɗo haray ko kala rewruɗo madina haray ko yoɓe harmin ko madina ɗon ɓe harminanta e ɓe seeno ɓe tottugol farillaji ɗin nam aray ko e wiɗon haray sen aray ko ihram o harminalngol hajju ngu joni hajju ko piiji tati façon ji tati ko imma on ti waɗa ma on ti waɗa attamattu ma on ti waɗa al ifrad ma on ti waɗa al qiran joni ɓe wiyata attamattu ko hawtu waɗugol umra on ha gayna habbito si ha ñande jeetati donki harminana hajju ɗo woni wiyete attamattu ma ɗum no wodi ko wiyete al ifrad on ti yaha harminana hajju ngun tum ma on ti waɗa an yo umra on e hajju ngun ara ka on ti harmini umra on e hajju on o harmina ɗon o jokka ara ɗon kada o itti ɗum to ihram makko on tuma o gayni hajjude amma ifrad on ko nde o harminanta hajju ngun tum ara o jilendaali e umra ko e ɗo woni anwa'ul ihram to ɗum woni anwa'ul ihram haray ko ɗiɗo woni façon ji tati karama ko ɓe no haray hino dagine ɗiɗo noneji tati ittama e aicha radiallahu anha wonde ɓen hajjide ɓe yaltino e nelaɗo sallallah alih w sallam e hitande hajju wayintorɗon ɓe immi ɓe waɗi umra e hajju haray ko woni honde ba haray umra on waɗugol on tamattu haray ɗo jeeya e ko ɓuri e newade hajju on ko ɗum ɗon ɓuri newade waɗugol on tamattu voilà si ɗum ɗon yawti en aray nootagol ngol haray ɗum ɗon kadi no mari ñaawore wiyata kon labbayk allahumma labbayk la sharika laka labbayk ɗon ɗon haray kadi nootagol ngol kadi ko sar'ina ɗum haray ko fa an ummi salamata radiallahu anha qala samitu rasulullah sallam yaqul ya ala muhammad man hajja minkum falyuhallil fi hajjatin falyuhallil aw yarfa sawtahu bitarbiya woni kono yimɓe ngure muhammad mo hajji e mon yo on tigi haray yo on tigi townu hito ngon yo wala ɗiɗo konnguɗi labbayk allahumma labbayk la sharika laka labbayk haka aya on dari e rawa maliku an nafi an ibni umar radiallahu anhuma anna talbiyat labbayk allahumma labbayk la sharika laka labbayk inna alhamda wan ni'mata laka wal mulka la sharika lak ɗum ɗo haray no yiɗana nde hajja o tuma kala nde o ƴawata ma nde o jippoto ma nde o hewti e nokkure tawata ko nokkure ormanterari mo hani notade haray oɗo hajju kadi no mari ɓure fillam rawa ibnu majah an jarir radiallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من محرم يمضي يومه يلبي حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه فعاد كما ولدته أمه بين هاي غوتو harminana li hajju woni ha nyallangal feƴƴi harahimo notade ha nangue muti si wana Allah subhanahu wa ta'ala ya fantom bakkatuji makko ɗin oy nota gongol no mari nokkeli yani fewndo
nde on tigi ƴawata wano ka otoje ma jippo ma fewdo jippagol ngol kala tuma kala on tigi hewti e nokkure hormantere ray no jeeya e sunna on nde on tigi waɗata notanu ɗum on tigi noto joni aray no ton kadi wiyete rente teeɗi ɗi tawata mo yahi hajju haanaɗi waɗude ɗi rente teeɗi wano wondugol e ɓeygu mum ka hajju ton ma e kala ko addata ɗum wano lunnodirgol ma memirgol ɓeygu mum sabu faale ma okkitirgol ma ƴamugol ɗin ɗon pays fof paray ino jeeya e rentinaɗi faggitagol ton golleji bonɗi ɗon ino yaltina neɗɗo on gay ɗoftagol Allah wano yennugol wano piigol wano wujjugol sifa ɗin piiji fof ɗin ɗon fof haray ino jeeya e rentinaɗi par ce que arabe ɓeyata ɗin almahzurat no ƴeeya e mum kadi wano sonkidugol ton e yimɓe ma golloɓe siɗa mari gollowo e ko wona ɗum ɗum ɗo fof lasli mum ko qawluhu taala faman farada fihinna alhajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj yeno Allah subhanahu wa taala mo ƴetti faril hajju on mo anni ke ƴettugol oɗo hajju haray wata o wolir kongu wata o wol ton konguɗi bonɗi de wata o wowlu konguɗi bonɗi wata o huwu konguɗi bonɗi wata o waɗu nafigi yagal wata o sonkidu e yimɓe ɓen ton waɗi nelaɗo men sallallah alih w sallam ɓe maaki man hajja walam yarfus walam yafsuq raja aka yawmi waladatu ummu eni mo hajji tawa wondema o bonnaali o waɗali nafigi yagal haray o artay haray mo wawi wano ñande yumma makko jibinimo ñandimi mana haray o mara bakkatu haray jafe ɓe waɗa ɗo publicité seeɗa jarama barka Oustaz jewtere nde lobama moƴƴa inchallah joni si ɗon on gasi daren noon jonni en auditeur ɓe inchallah 622 83 22 46 46 625 25 00 92 kono ko oɗa tuma o jonni fiwata ɗum daga nde arɗo mari happy ɓe addi kadi ɗum ɗo ñon ko jam radio c'est bon nda ko communiqué kadi ko ɗiɗi toon ok ni tun waɗa boɗen ena couleur on boɗen si yalti toon haɗa ɓe addi waɗa wayla hankille waɗi haysi min mi ala ɗo ɓe waɗe kono kala wonɗo ɗo si yiɗum ɗum tan feƴƴina ok leeron quoi haɗa ko leeron Madame Ben, 11h30. Porte à la connaissance des citoyennes et citoyens de Conakry que la journée de participation citoyenne à l'assainissement de la ville de Conakry, dénommée Conakry Ville Propre, aura lieu le samedi 27 juillet 2019 de 6h00 à 11h00 au tir du mois de juillet 2019. Sont conviés à prendre part aux différentes activités dans leur commune respectif. Toute la population Ni ka lewru karde be wala non wawa hollude ko mane watta émission ga annonce fi ay émission ji waɗa e samedi on haɗa e fuɗɗike o 11h haɗa laawol lakkita spécialisé dans la précollecte des ordures. Par ailleurs, il est porté à la connaissance
nam musidɓe julɓe tedduɓe haray on yafoto hari hewti ka tawata hino hana humpitede goɗɗum ngo haray en weltanike karamokoɓe men ɓen fota fota makuji maɓɓe ɗin ɗo ɗi labama ɓe janni en ɗo fi oɗo hajju haray tigui tigui on koyen wakkilo moƴƴa fi no famiren en andi kaɗo dina men si on tigui faami o gollitiri ko ɗon heɓata nafoore haray en weltanike ɓe fota en jarniɓe moƴƴa haray hiɓe hewtani en ɗo kadi fewdo ɗo kadi ka ɓuuri e moƴƴude tentini noon ɗiɗo haɗaɗi haray koyo ha on wonɓe hajjude ɓen haɗito e ɗiɗo fota fota haray hiɗen jonnituɓe mako on si ɓuuri ɗo seeɗa haray min jonna on onon auditeur ɓe ɓen wawon noddude ɓeyden humpodirde inchallah faddal ya Oustaz haray ko noon woniri haɗaɗi ɗin ka hajju neɗɗo on ko yo eto o haɗito e majji si wona ɗum haray hino wawimo bonnande hino wawimo kadi fawde ko waɗete goo ɓawo nde tawi o waɗi ɗum ɗon nam Oustaz nam aray no wirɗe ndi e ɗiɗo rentinaɗi par ce que hino jeeya e ko ɓuuri tampinde hajjoɓe buy ɓe yahay hara ɓe humpitaki ɗiɗo ɗi rentinaɗi ɗo par ce que si on ti waɗi gotum e ɗum haray no woodi ko waɗɗimo e goɗɗum e mum no woodi haray si on ti waɗi dammol haray on tigui yalti e murandu hino woodi piiji goɗɗi toon goto tatamo waɗiɗi haray hajju makko on boni haray hajju makko on boni sin ɗo yawti haray en yewti ɗo kono en yewtaɗi farillaji hajju ngu farillaji hajju ngu ɗin ɗon kadi ko ɗi hittuɗi par ce que si a yahi a waɗoyi toon goɗɗi a jahi sunnaji ɗin a acci ɗon farillaji ɗin haray no woodi ko manki farillaji ɗin ko pigi ɗi tata goɗɗum wataɗi heɓude anniyanagol hajju ngu waɗugol ihram ettugol anniyagol ene labbay ko hajjan on ti mi notikema hajju on tigi wan ɗon ko annuye on no andi ɓayna ihram mi sika ƴettugol ko coñci daneji ɗin ɗin ɗo kono ko waɗugol annuye on annuye on on ɗum ɗon ko farilla si ɗum ɗon yewti farilla ɗimmo on ko taragol suudu kaaba ndum taragol suudu kaaba ndum no jeeya e farillaji hajju ɗi ɗum ɗon ko laabi jeeɗiɗi on ti taro fuɗɗora ka hajarul aswad o ara ha o hewta ɗon o wi'a go'o ɗon ɗon si taragol suudu kaaba ndum laabi jeeɗi ɗum ɗon no jeeya e farillaji hajju ngu si ɗum yawti haray on ti kadi ara safa e marwa waɗugol safa e marwa ɗon ɗon kadi yawgol hakkude safa e marwa ɗum ɗon kadi ko farilla wonande hajju ngon on ti fuɗɗora safa o timminira marwa yawgol ngol o wiya go'o artugol ngol o wiya ɗiɗi ha ka timmi jeeɗɗi o haray o gayni ɗum ɗon haray kon lo woni farilla tataɓon bon haray ko andanɗa hoorema ko on ɗon farilla e ɓuri mawnude e nder golle hajju ngu ɗum woni daroyagol arafa ko waɗi noon nelaɗo men sallah sallam ɓe maaki alhajju arafa hajju ngu ko arafa ɗo ɗum ɗon holli hollali wonde makko arafa tun woni hajju ngu kono kala tawaɗo golleji hajju ɗin mo tawa ka arafa haray o heɓali hajju haray hajju ngu haray yeew waɗugol andu yeew ɗimmon ɗo wiɗen taragol suudu kaaba ndu tammon ɗo wiɗen yawgol safa e marwa nayaɓum ɗum ko daroyagol arafa haray piiɗiɗo ko jeeya e farillaji ɗi annanɗa hoorema wawatake hajju ngu wawata wonde e ɓawo ɗum ɗo nam jarama fota min weltanike o moƴƴa yo Allah subahanahu wa taala yoɓon ko ɓuuri e moƴƴude e joddi haray holno noddude landito ɗon ko on famali kon amma ka lannode émission min jolno on numéro karamokoɓe men ɓen hara on wawuyey ɓe noddude humpodiron e maɓɓe ɓayrude tawde ɗo ko tan on ko eɓɓaɗo haray en wawata wadde tan juutuɗo ɗo ɓuuri ko happa kon haray miɗen salmina on miɗen wiya on ko saɗi moɗon ko toli moɗon haray karamo komen ɗo ɓe laɓɓinani en ɗo fota fota fi oɗo hajju haray noon jama on yo watta yim programme ji ɗi moƴƴa haray yahugol ngol ko hakkude le 24 et le 4 koye nder 10 jours wona e senede haray noon ɓayru fewdo ɗo no woodi buyɓe yahali si ɓe jenti ko émission ɗo
yo ɓe ɓeydu watta ndeyda e makko ko moƴƴa ɓe janga ɓe faama si tawi woni ɓe woodi ko ɓe faamali ɓe noddoya karama ko ɓen ɓe landito moƴƴa fi yo ɓe faamu haray etagol anda hunde nden si waɗa nde haray ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude haray meɗen weltani on meɗen du'ani on meɗen tolni on meɗen jarni on haray tigi tigi on o weltanama on jarnama fota haray oustaz en min weltani ko min jarni on haray hiɗon wawi kontinde mako on kenente ha nde ɓe seeni o seeniɓe ho wernen ɓe inchallah nam nam ɗon en ɓeytay ɓanginde ɗo nam fi ɗi sartiji nde tawno sartiji ɗin nam ino jeeya woɓɓe seeni ke wernen ɗo bisimilla nam assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum assalamu aleykum assalamu aleykum a ɓeɗo ɓe senike kono ɓe sentike haray ɓe wawi senitade kadi nam oustaz nam fi sartiji ɗi ɗo ani sartiji ɗin nam ko hunde hettunde nam par ce que tawde hajju on ko e ɗon fawi nam jonon si goɗɗo ɗon e taw mais no wirnoɗe nane noon nam mais o wonata ko julɗo nam non woni hara himo hooli Allah nam himo gomɗini Allah nam on tuma hajju waɗi kemo nam tawa kadi ko hellifaɗo nam tawa o hellifama nam tawa o hellifama yani hakkille makko ɗen timmi nam ko wiyete kon o senidirina no e ñaama nam e tawa kadi ko jomiraɗo haqqille nam hay si ko julɗo ko hellifaɗo nam si tawi o wonali haqqille ɗen timmali nam haray sari al islam fus fawakimo No. haray sari aka hunde fawakimo non woni oustaz e wonugol dimo nam ene wonugol ma e mbawdi ndin tawa on tigi no mari nam taaɗa nam joni noon ne wawi ɓensidude ɗo seeɗa l'islam on e kelle fiye on e haqqille ɗen ɗum ɗo ko sarti kala dewal nam ɗum ɗo wona hajju ngun tum kala dewal ngal on tigi waɗata nam si tawi ɗiɗo tati tumbodiri haray ɗum ɗon o heewi sarti jarama dewe ɗen jarama waɗi nelaɗo men sallallah alih w sallam ɓe maaki nam rufi alqalam an salasin nam ani naimi hatta yastayqiza nam wa ani sabii hatta yahtalima nam wa anil wati hatta wa anil marid hatta yafiqa nam nelaɗo sallallah ɓe maaki wondema karamol no ɓantana yimɓe tata nam nawnuɗo nani feetuɗo nam ha o ndikka nam ɗaaniɗo nam ha o fina nam paykum ha kum hellife nam haray ɗum ɗon hino jeeya e sartiji waɗɗagol ngol nam tawde noon jiyaɗo ko gollata kon ko newinanaɗo ɗum si tawi noon taaga ala haray fuude faɗɗakimo nam ɗo andi allah subahana taala wi ya ayuha allazina amanu ittaqullah haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun hulire allah no allah haani hulirde noon nam watta o maysinara koye julɓe nam ko allah subahana taala ko hakim mo andi nam enen bani adama en wata hulirdemo no o haana hulirede noon nam ɓanon ko jo yurmede nam ko yaagiɗo yurmede nam o addi aya go'o tentingol o aya ɗo o wi ya ayuha allazina amanu nam ittaqullaha nam mastata'tum nam nam hule allah berko tagana ɗon kon yani sa waɗi berko taganaɗa kon nam a felatake fi ko a mara feere kon nam wano ni daragol juula ko farilla nam kono si tawi on ti wata darade juula sari an neonmo joɗo juula nam ko ɗum woni al istitaa ko on ti waɗu berko on tigi wawi kon si on ti wa ko on ti waɗi ko wawi kon haray ko wawata kon allah subahana taala heɓɓanaymo nam ko ni no nelaɗo men sallah sallam maki wa ma atakum rasulu fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu kala ko nelaɗo yamiri on nam jaɓe nam kala ko nelaɗon haɗi on nam woɗɗite jarama hino jeeya e ɗum nam e oɗo l'islam men kañum ko l'islam laaɓal nam ko laaɓodira reedu ko julɓe ɓen laaɓodir reedu nam mo kala feññinana oya nam ko humpiti kon nam si tawi ella ari on tigi jaɓa nam na e on tigi cato wiya kokkomi woni e mum kon nam si o taari o tawi kanko e goɗɗo ɓe no tawi o tawi goonga on nam koye ɗimmojo makko o woni nam si tawi ko munsif
mo wawi rubtade نعم o jaɓa نعم ɗum ɗo ko faljere نعم kanko ko gonga won ɗaɓɓitude نعم hina yo wiye o heɓi gonga نعم. ko yani ko gonga on o woni ɗaɓɓitude نعم alay ko ɗum ɗo wonta on jarama haray min weltanike on Cheikh Ibrahim haray on andintinani en ɗo kadi lowre labande ɓayruyɗen gueli no woodi ɗo marɓe moyen fota kono hajjoy gongol har ha joni ɓe hajjoyal taw haray koko mako ɗon ɗo ko non woniri si taaga on kan heɓike haray tigi tigi on yo jama on wakkilo ɓe yaha ɓe hajjoya heɓugol ndiɗo jawdi ronka hajjoyde haray de yo on tigi andu o acci tugalal molanagal e tugale diina kan waɗɗen misal otowal ngal siko ngal pine tati ngal pine nayyi ngal dogirta tati few joni noon ɗum ɗo si winnama ko tugalal ko pellet ko tugalal ngal woni ko hunde nde daruri ɓayru haray neɗɗo julɗo on ko faala ko moƴƴere aduna e lahara Allah neminimo moyen yo wakkilo o hajjoya ko o hajjinta kon no moƴƴi ha kono ɗum ittata hajju on e hoore makko haray koyo wattan yila o hajjoya hande no ɗuuɗi marɓe moyen ɓayru pellet kala marɗo hande 100 million ɗi tawata ɗiɗo imo jeyani ɗi hoore makko ɗiɗo no wawi walade hara ɗiɗo ɗi dérangira ka dépense ma goɗɗum ngo oɗo si hajjoyali dey haray yimo wi'a yo hajjoy dey yo o watta yila o hajjoya haray musidɓe julɓe tedduɓe acce jaɓen faamugol kaɗo diina gollitiraka ɗum ko nafa ma an o wona ɗo wi'ede yo hajjoya ko wattangol yila haray musidɓe ɓen yoɓe eto ɓe anda gollitirgol kaɗo diina ko pellet ko nafoore maɓɓe si on tigi waɗali kamba arɗo ɗon on oustaz e maka ni en haray on tigi no mari probléme moƴƴa kamba on kadi no tiiɗi haray tigi tigi on yo musidɓe ɓe yoɓe watta yila ɓe anda oɗo hajju wona ko hana néglisede wona kadi yo on tigi wi'u ko matum ɓayru kanko on o heɓi moyen exemple si nene goto makko hajjoyal taw ko ma o hajjunoya koto makko si kanko hajjoya ɗum kadi yo jama on ittu ɗum e haqqille ɗen haray si feere no woodi o yoɓani koto makko ɓe hajjidoyi haray ko ɗum ɓuri moƴƴude kono si tawi feere nden heɓaki ko kanko heɓi feere nden yo o yahu o hajjoya koto makko yo weltor ɗum yo weltanomo yo du'anomo haray yo andu ko oɗo nodda fewdo ɗo kanko kadi nde hewtanimo o kan kadi o yaayi haray wona o jama on waɗir noon wiwugol kadi mo hajjinoyali mawɓe mum ɓen kadi hajjoyta ɗum ɗo kadi ko ittugol ka haqqille jama on haray hino sella ka goɗɗo hajjoya few hara o hajjinali nene makko yiɓe wuuri o hajjinali baabe makko yiɓe wuuri ɗum kadi wona yawagol ɓe few haray tigi tigi on ɓeeɗa farlaki ɓe ɓayruɓe ala taaga oustaz e makiɗo joni ko si tawi woni hiɓe mari taaga on kamɓe on haray kono farliɓe kono ɓayru ko kanko heɓi taw himo wawi yahude hajjoya o arta après noon o ndaara no kamɓe kadi ɓe hajjiroya haray tigi tigi on koye watta yila ɗum ɗo yo Allah on famin en warsi kayen gollitirgol namo sa nam haray toujours ni no wirɗen ni no makirɗon ɗo ni haray ko hajju ngu waɗɗi nam ko heɓuɗo on jarama sa par ce que boyi no hara no yaha no hawra e faljiri e ɗum moƴƴa ɓe sikka hiɓe waɗude moƴƴere tawa nden ɗon moƴƴere si ɓe wattanali yili nde wontanayi ɓe wororde nawoniro sa par ce que ɓe wonaɓe naɓede hajju ta ɓe mara taaga Allah farlaɓe e ɗum nam si a heɓi ko hoore ma taw fuɗɗorta si a hajji hajjanano yummama hajjana baɓe ma hajjina baɓe ma hajjina yumma ma ma kala mo falɗa hajjinde e nder famille on ma e jatiguiɓe ma e yiɓɓe ma kono ko hoore ma taw par ce que an ko farilla e hoore ma par ce que si a maayi a tottali on ɗon farilla Allah nangete hay si a hajjiniɗo yimɓe temedere si a hajjali ɗum sortatama jono ɓeyna ko wiyeten kon e pulal wata goɗɗo fando mo ñawli wata goɗɗo fando mo ñawli jono yo waɗu taw devoir makko par ce que kanko Allah landoytomo ndi jawdi ndi o heɓi ɗo yo aniraɗo salah sallam ɓe maaki lan tazula qadama abdin yawma alqiyamata hatta yusala an arba'in an umrihi fima afnahu wa an shababihi fima abla wa an ilmihi maza amila bi wa an malihi
min ayna iktasabahu Naam. wa fima anfaqahu Naam. Ɗon tun ko ɗiɗi. lande ɗen ka jawdi ɗo himo mara lande ɗiɗi Naam. ko honno o heɓiri Naam. mais o justifie oɗo Naam. ko honno o dépensiri kadi Naam. On jarama. joni noon si tawi Allah sikima jawdi a hajjali Naam. a ittali zakka Naam. ɗinɗo ɗiɗi ko farilla No woni Oustaz. si on ɗo si on ti waɗali Allah nanguitara on ti Allah lettay mo fiɗum On jarama. On jarama. Allah lettay mo fiɗum On jarama. haray no hani nde jama on fof heɓata haqqille Naam. wattangol yila On jarama. no aadaji ɗi Naam. no gollitire Naam. kono ko si bindi ala Naam. si tawi bindi no woodi Naam. kongol taw si hajjina Naam. ko ɗum ɗo woni farilla on On jarama. sina ɗum haray on ti Naam. waɗi faljere mum On jarama fota haray min weltanike on fota ɓayruɗen honno en faami ɗo ko mako ɗon kon sen daari misal ngal ka korka on tigi warrata no suuma e hewtata ɗo o wiya kanko on ala hewrde kono honno intérêt makko nden hoornaymo i o warra ha hewti noon joni golloɓe on ɓe gaɓen fof ha hewti jooma radio on haray